Mbambe TV. Kambahamagara umugore numve ko umwana akiri kwiga neza. Kazi nako kaba kambanye kenshi muri Amerika. Ugize ngo iki? Se madamu ko tari kuyifata. Tari kwifata ngo mwohereze Minerval ko mbizi ko biba bimugoye. Yesu! $2 nari nahembwe. What? Ubagiye kuyabura. Kandi natafata telefone. Ikoreshereza ibindi. Ubundi nari ngiye kwigoma. Yanze kuyifata ariko nta kibazo. Kuva yanze kuyifundi ndaza kongera muhamagare, ndaza kuyamwohereza atangira umwana Minerval. Ariko Merinda wanjye ndamukunda rwose. Ndaza kuyamwoherereza bamutangire Minerval. Ngende sugi. Ugize ngo iki? Ngende sugi. Wow, ngabaramamagaye kanumve. Allo? Wishari. Ugize ngo iki? Ngende sugi. Umeze neza, wameze ute? $2. Ngo yo Wakeni umwe mumenyeye umunyamakuru wanyu wa Mbambe TV. Kora subscribe kuri Mbambe TV ukomeze ukurikirane ibyiza tukugezaho. Wirinda kunywa konyagi nubwo ari kayoga karyoshye kagera ku nzoka n'akabasaza. Abanyeshuri mukirinde, turwanye ihohoterwa ry'abana, twirinda ibiyobyabwenge mu bana. Ciao, ndabakunda cyane.